we're a family of 7. Now I'm the prodigal son with I family. Aye ebulawayo aye sikhonapho nje ebulawayo ephumula right emkotweni wangaphi we HIV and AIDS. Right khonapho ethatshwa khona phela ICT sichedla lo ICT Inaki and ICT inaki izikhulumele yathi khona sesiyithapha so sizilanda ukuzokhuluma so bangwa yini mana sihambe siye kuze ukuthi what's up in the street son yeah ngiphethe bani Mr. Ndabeni. Unjani Mr. Ndabeni? I'm nayaphila. All right. So ngicela ukuthi like ngitshela ukuthi so umuntu nxa lethi setholakale le HIV lapha ephumula uyenziwa kanjani uthathe kanjani? Hayi ukuthi esigabeni kanyani HIV abanye ababonani into eseyaphelayo. Okay. But uma umuntu esela HIV usually isiphatha sithole nje. Abaningi bayafihla ngoba stigma kumbe bathi stigma yina nje abatreatwa kubi nxa esetholakele ukuthi le HIV so abanye bayasaba ukuthi disclose ukuthi mina umkhuhlane lo nawo. All right. So singathi khona abantu kwesaba ukuthi disclose ayikho nganye unye ungaba imbangela ukuthi yalelo khicwana. Yes, because people bengayekela ukuthi disclosure uzahamba khonjiswe nguJohn uMary. Maybe behlangana emacansini which means spreadile phela uMary kasoze ekhuluma umuntu layo engakhonjiswa kumbe thola ijaha lokho spread but if they come to the open and then sebengathola uncedisa okay ngiyabona ukuthi iHIV is affected njani ezindlini kulento eziningi ezingas-affecta ngayo iHIV let's say for my man sendlini ngale if I have HIV now ngiyabe sengumuntu lwana o different from others. If we're a family of 7, now I'm the prodigal son with I family. Awasanaki kakhulu njalo. Maybe besinikwa imali family like those parents anje bayakunika i-pocket money. Mina ngisanikwa because now they are assumed banganika imali yangikhona sensiyabuyela ngale engathola khona i-HIV because siyakwazi mama ngazibala HIV we now assume ukwangena endaweni ezitshiyeneyo. So like ku-community ngicabanga ukuthi umuntu ole HIV u-affected njani? Affected kakhulu because that person is looked bayamyekethisa entweni eziningi. If you have HIV now you have something that demolishes your true nature njalo masinikana imisebenzi awe na vele sokunika last ngoba services assume ukuthi awukho honesty umuntu anothanda izinto umuntu anavela izinto ezijiyeneyo plus ule inner circle yakho sometimes uyakwazi ukuhleka lawe personally ucingiswa ama depression sukama into ezijiyeneyo then sokuphuma indawo zama suicide khona hayi kuphethe ismabheka la okay so nembuzo nje i2 nje mfubuza wena so ucanga ukuthi umuntu ole HIV endlini uaffected kanjani so far sinasiphila ekhasi I think umuntu lo le HIV ngiaffected kanjani abadala abaqasa bezibothi nahle kahle uyithole njani then nxa sesiya ku community umuntu lo anavela kaselapha lesi maybe ngumjida let's come to Cherry vele sengaselapha attend Cherry sesithatha kancane la empilweni yikho uyasokhoza ukuthi uthola abantu sebefuna ukuzibulala izinto ezincane okay it's a lot yes uningi as ngadinwa today ngaba tired yes guys and like I never knew or I never thought ukuthi abantu lokho sisendulo about HIV njalo hlobo ukuthi umuntu sibili sithedle ngespoon sakhe yedwa ule nkomithi yakhe kuphela ule khona lakhe yedwa I think that's why ezimagwegwe lephumula lokho sisala silokho sikhwela ku HIV I think we need to talk more about these things. I don't know when I'm Laleli, what do you think about this? Please don't forget to what kanje? To like, comment and share. Share the content ukwenza ukuthi siqalise ukuspread the advocates because really we still have work to do. Nxa desponing an HIV we are done with it. We are still beginning. Lalela the next episode ubone ukuthi lokho sikusendikimbeni yayo. Sala kahle.